Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yitabiriye ibirori by'ubwigenge bwa Lesotho. Naho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda we na Madamu bagira uruzinduko mu gihugu cy'Ubufaransa. Naho muri Afurika y'Iburasirazuba mu gihugu cya Tanzania, ibinyamakuru bimwe byahagaritswe bizira kwibasira Perezida Madamu Samia Suluhu. Tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umunyarwanda ufungiye muri gereza ya Makara ari gutabaza bitewe n'ubuzima bubabayeho. Aya ni amakuru tugiye kubavira imuzi n'umuzingo, ntujye kure. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 200 Lesotho imaze ari ubwami ndetse n'imyaka 58 ishize ubwo bwami bwigenga nyuma y'igihe bwarakolonijwe n'igihugu cy'Ubwongereza. Muri ibi birori Minisitiri Ngirente yahagarariye Perezida Paul Kagame mu birori byabereye muri stade ya Setsoto, bikarangwa n'ibikorwa birimo akarasisi ka gisirikare ndetse n'ubutumwa bwatanzwe n'abayobozi batandukanye bitabiriye uyu muhango. Lesotho ni ubwami bufite umwihariko wo kuba buzengurutswe na Afurika y'Epfo, kikaba igihugu cy'imisozi aho ubuso bwacyo bwose buri hejuru ya metero 1000 uvuye ku nyanja. Ni igihugu gituwe n'abaturage bake batarenze miliyoni 3, kikagira ubukungu bushingira ku buhinzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi byiganjemo ubucuruzi na Afurika y'Epfo. Igihugu kibafitiye runini kuko ari cyo kibagemurira byinshi mu byo bakura hanze. Umubano w'u Rwanda na Lesotho watangiye kubakwa mu 1983 ukaba ushingiye ku bwubahane n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, wabanjirijwe n'ibikorwa bitandukanye byiganjemo kugenderanira hagati kw'abayobozi bombi. Urugero ni uruzinduko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yagiriye muri iki gihugu kiri ku buso bwa kilometero kare 30,335, aho yari agiye mu muhango w'irahira rya mugenzi we Nsokowane Samuel Matekane. Ni mu gihe Nsokowane Samuel Matekane yaje gufata mu mugongo u Rwanda ubwo hibukwaga ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, ndetse anitabira umuhango w'irahira rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri Stade Amahoro. U Rwanda na Lesotho bisanzwe bifitanye ubutwererane mu nzego zirimo n'iz'umutekano. Ibi byatumye muri Mutarama 2022 uwari umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda yagiriye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 4 muri Lesotho, aho yagiye gusura polisi y'iki gihugu. Mu biganiro byahuje abayobozi bombi baganiriye ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye mu nzego zombi zashyizweho umukono i Kigali mu Rwanda tariki ya 24 Kanama 2021. Ubwami bwa Lesotho bwashinzwe n'umwami Moshoeshoe wa mbere mu myaka 200 ishize, bukaba bwararanzwe n'amahoro n'umutekano mu bihe bitandukanye kugeza na n'ubu. Reka twerekeze no mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na Charles Michel uyobora Komisiyo y'Ubumwe bwa European cyangwa se European Union. Perezida Kagame uri mu ruzinduko mu Bufaransa ku mugoroba wo ku itariki ya 3 Ukwakira 2024 yabonanye na Charles Michel, perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Kuri uyu wa gatanu biteganyijwe ko Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabira umuhango wo kuwufungura ku mugaragaro. Bikaba biteganyijwe ko izibanda cyane ku guhanga imirimo ifasha urubyiruko kuva mu bushomeri. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i Paris mu Bufaransa ubwo yatangizaga inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma z'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, yavuze ko ururimi rw'igifaransa rufasha mu guhahirana no gukorana ubucuruzi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko igifaransa ari ururimi rwakomeje kwaguka no kwakira amagambo mashya avuye mu yindi mico, itanga urugero rw'inshinga technique yaturutse mu mvugo gutekinika ikoreshwa mu Rwanda. Perezida Macron yibukije ko igifaransa gifasha guhahirana no gukorana ubucuruzi ndetse no gutangiza imishinga cyangwa guhanga udushya. Yashimangiye kandi ko uru rurimi rwifashishwa mu gutanga ubumenyi no kwigisha, bityo rugomba kwigishwa hamwe n'izindi ndimi. Umunyamabanga mukuru w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Madamu Louise Mushikiwabo yavuze ko francophonie ishyira imbere imikoranire n'izindi ndimi kandi itagomba kwitiranwa na politike ya kera y'Ubufaransa muri Afurika. Yibukije ko francophonie ishishikajwe no gufatanya n'ibihugu kurwanya ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha hirya no hino ku isi.
Mushikiwabo yavuze ko umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ikomeje kugira uruhare mu guharanira amahoro, atanga urugero rw'ibihugu bya Haiti na Guinea Conakry byongeye kwemererwa gusubira muri uyu muryango. Mushikiwabo yasobanuye ko la francophonie izakomeza gushaka abarimu bigisha igifaransa. Gahunda yatangiriye mu Rwanda, Seychelles ndetse na Ghana. Reka twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi muri Afurika y'Uburasirazuba, muri Tanzania. Ese Tanzania hari kuvugwa iki? Ibinyamakuru byahagaritswe bizira kwibasira Perezida Madamu Samia Suluhu. Ibinyamakuru bitatu bikomeye muri Tanzania birimo The Citizen, Mwananchi na Mwanasport byabaye bihagaritswe ku mbuga za internet mu gihe cy'iminsi 30 nyuma yo kugaragaza amashusho asa nk'anenga Perezida Samia Suluhu Hassan. Ibi bitangazamakuru byahagaritswe kuri internet kubera ayo mashusho yagaragaye kuwa kabiri yamaze umunota, ariko ahita asibwa yerekanaga ko gushimutwa no kuburirwa irengero birimo kwiyongera muri iki gihugu. Yerekana igishushanyo cartoon kirimo gutebya cy'umugore usa nka Samia wambaye imyenda y'abayisilamukazi ajya kuri televiziyo zitandukanye. Kuri buri televiziyo hari umuntu winubira iby'ubwicanyi, gushimutwa cyangwa kuburirwa irengero. Amaherezo icyo gishushanyo kikagaragara kirakajwe nuko kwinuba kose. Ikinyamakuru BBC cyatangaje ko icyo gishushanyo cyasibwe nyuma y'amasaha make gitangajwe kubera ibyo cyise kudasobanukirwa kw'abaturage. Ikigo cya Tanzania cyo kugenzura imikorere y'ibitangazamakuru TCRA cyavuze ko amashusho arimo amajwi n'amafoto yahonyoye amategeko y'igihugu ajyanye no gutangaza amakuru ku mbuga za internet. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ishinja ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu kuniga ibitekerezo bitavuga rumwe nabwo no kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Guhagarika ibinyamakuru bije bikurikira ibikorwa biherutse kuba byo gushimuta, guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Si ubwa mbere hahagarikwa ibinyamakuru kuko no muri Kanama 2021 abayobozi bo muri Tanzania bahagaritse ikinyamakuru Uhuru nyuma y'uko gitangaje inkuru ivuga ko Perezida Samia Suluhu wageze ku butegetsi muri Werurwe 2021 nyuma y'urupfu rw'uwamubanjirije Dr. John Pombe Magufuli yari abereye Vice Perezida wateganyaga kwiyamamaza mu matora rusange yo muri 2025. Rurageretse hagati ya General Muhoozi na Amerika. Reka tunyarukire no mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, akaba n'umuhungu wa nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yasabye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu gusaba Museveni imbabazi cyangwa akava mu gihugu bitarenze kuwa mbere. Umubano wa Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi ntiwifashe neza nyuma y'uko muri Gicurasi 2024 Perezida Yoweri Museveni yasinye ku itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina muri Uganda. Ibi byarakaje ubutegetsi bwa Amerika maze butangira gufatira ibihano bamwe mu bayobozi ba Uganda, ndetse Amerika yakuye iki gihugu muri gahunda yo gukurikirana imisoro ibicuruzwa byoherezwa i Washington DC AGOA. Abayobozi bo muri Uganda barimo Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Anita Amonya Museveni bagaragaje ko badateze gukuraho iri tegeko. Banasobanura ko rizafasha iki gihugu kubungabunga umuco wacyo by'umwihariko. Reka twerekeze no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyarwanda imaze imyaka 2 afungiye muri gereza ya Makara ari gutabaza ngo bamutabare. Umunyarwanda umaze imyaka 2 n'amezi 3 afungiye muri gereza ya Makara mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aratabaza ubuyobozi ngo harebwe icyakorwa ngo afungurwe ndetse na bagenzi be. Uwitwa Majyambere Samuel, izina yahawe mu buryo bugoranye, yabwiye ikinyamakuru ko iwe ari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, akaba yari umushoferi. Yagize ati natwaraga ibintu mbikuye Dar es Salaam muri Tanzania bizanye i Goma cyangwa i Bukavu, napakiraga amagi nyakuye i Mayange nyajyanye muri Monisco y'Igoma. Avuga ko yafunzwe muri Nyakanga 2022 ubwo yari apakiye ibintu arafatwa bavuga ko ari umusirikare bitewe n'ibikomere yari afite mu mutwe yatewe nuko yakoze impanuka mu mwaka wa 2021.
rimwe. Yakomeje agira ati babonye ibikomere mfite baramfunga ngo ni amasasu, babuze ibyo banshinza banyaka amafaranga mbaha amadolari 600. Akomeza agira ati na bosi wanjye yaje kundeba baravuga ngo bazamfungura, nyuma bahise banjyana i Kinshasa ngo ndi maneko kandi njye sinigeze mba umusirikare na rimwe. Uyavuga ko abo afungiwe muri gereza ya Makara i Kinshasa kandi ko abayeho nabi na bagenzi be. Ati tuvuganira ko turi hano, turi gupfira hano, bisaba ko twishyura kugira ngo tugire amahoro, twishyura amazi, badufungira muri tuwarete, waba ufite agafaranga ukabishyura kugira ngo bagushyire ahantu heza. Avuga ko yishyuye amadolari 200 kugira ngo afungirwe ahantu heza, ko kandi buri cyumweru yishyura umusoro kugira ngo atavanwa aho afungiye. Uyu wahawe izina rya Majyambere yavuze ko ubwo muri gereza baherukaga kurekura imfungwa nta bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bigeze barekurwa, yaba ari umunyekongo uvuga ikinyarwanda cyangwa umwe mu banyarwanda bahafungiye. Avuga ko hari abanyamurenge bamaze imyaka 8 bafunzwe ntacyo bakoze kandi nawe ubwe amaze imyaka 2 n'amezi 3 afunzwe. Taburana agasaba ko hagira igikorwa agafungurwa kimwe na bagenzi be kuko babayeho nabi. Akomeje agira ati hano ku kwezi hashobora gupfa n'abantu barenga 50 bitewe n'uburwayi byo kubyimba amaguru. Gereza ya Makara niyo ifungiyemo abantu benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yubatswe igenewe gufunga abantu nibura 1500, ariko bivugwa ko irimo abarenga 10,015 nk'uko imiryango itegamiye kuri leta yabitangaje.